Reka twongere tugusuhuze wowe wahisemo gukurikira channel zacu The Room of Rushes na Rurambo TV Show. Mu biganiro byacu bitandukanye duhora tubagezaho kandi dushimira inkunga yanyu kuhora mukurikira ibiganiro byacu uko tugenda tubitanga bitandukanye. Uyu munsi rero wa none ngira ngo tubagezeho inkuru y'akababaro igera ku binyamakuru byacu cyangwa se ni inkuru yacicikanye kuri social media zitandukanye ibabaje cyane y'urupfu rw'uwahoze ari guverineri wa Sud Kivu vice guverineri Juvenal Gishinge Gasinzira rwaraye rubaye. Ni amakuru y'incamugongo ku bakongomani, ku banyakivu by'umwihariko, ku banyamurenge ari mu muryango akomokamo, cyane cyane kuri Twirwaneho kuko yari umwe mu bagize Twirwaneho. Uyu munsi wa none akaba yatabarutse. Birashoboka ko wakomeje wumva ayo makuru ariko ukaba ukomeje kwibaza iby'urupfu rwa Gasinzira cyangwa se uwahoze ari guverineri. Benshi bari bamuzi mu buzima busanzwe kuko yari umugabo w'umunyamurenge warutuye za Uvira, ariko mu minsi ya vuba aha nibwo yagiye amenyekana cyane agaragara ku masosho media. Usanzwe yari umuntu usanzwe wikorera ibintu bye bisanzwe, ariko kandi n'ibya politike kuko yari umugabo wize bigaragaragamo cyane, ariko aje kugaragara ejo bundi cyangwa se mu gihe gishize ubwo umujyi wa Bukavu wari umaze gufatwa na AFC. AFC ihuriwemo na Twirwaneho ndetse na M23 imaze gukomeza intambara zayo ziva muri Nord Kivu nkuko twagiye tubireba, aho bagiye barwana, bariho barwanira uburenganzira bw'abaturage b'abakongomani ndetse barwanya n'ubutegetsi bubi bwa Bwana Felix Antoine Tshisekedi. Nkuko byagiye bigaragara mu mirwano ndetse n'uduce twagiye dufatwa na AFC, n'uduce tugenda turangwa n'umutekano n'ituze, ndetse ntibirengagiza no gushiraho ubuyobozi bubereye abaturage kandi byakozwe n'abaturage kugira ngo aho bafashe bo bakore ibibareba, ariko kandi na administration ntabwo bagenda bayisiga inyuma kuko barushaho kugenda bikora byose kugira ngo bibashe kuba byatungana. Ni muri urwo rwego rero nyuma yo gufata Nord Kivu, bo nivuga Nord Kivu ni ibice bimwe byo muri Nord Kivu kuko Nord Kivu yose ntekereza ko batarayifata. Hari ahakigaragara imitwe yitwaje intwaro nka Maimai, uyu munsi wa none yitwa Wazalendo, ndetse n'igice ca Interahamwe na FARDC kuko bavanze. Nyuma yaho bafatiye iyi ntara cyangwa se ibice bimwe mu bice bigize umujyi, bice bigize intara ya Goma ya Nord Kivu, nako baje gufatamwo umujyi wa Goma. Umujyi wa Goma bamaze kuwufata bashizeho ubuyobozi, aho batoye Governor Erasto ndetse baza gufatamo na Manzi nka vice guverineri. Hanyuma rero bamaze kwambuka muri Sud Kivu bafashe Bukavu. Muzi ko bayifashe batarwanye ingabo zari Bukavu zicumva intare za Sarambwe na Twirwaneho binjiye mu mujyi wa Bukavu. Ubwo nta kindi bakoze usibye kuyabangira ingata maze bagahunga. Ni ukuvuga ngo bamaze guhunga AFC yakomeje igerageza kugarura umutekano mu baturage no guhuza abaturage babigisha kwirinda amacakubiri, kwirinda ivangura iryo ari ryo ryose. Ubwo byari ngombwa ko naho bashiraho ubuyobozi. Baje gushiraho ubuyobozi bw'intara, aho batoye guverineri na vice guverineri babiri. Muri aba vice guverineri rero Gasinzira Juvenal Gishinge niwe babashe gutora. Nubundi yatowe nk'uhagarariye parti ya Twirwaneho kuko niwe wari userukiye Twirwaneho, yari umukandida wa Twirwaneho kuko ihuriro rya AFC rigizwe na Twirwaneho na M23. Noneho we yaje nk'utumwe cyangwa se kandida wa Twirwaneho, babasha kumushiraho
yaragize rero igihe akora imirimo ye hariya i Bukavu nka visi guverineri. Urupfu rwa visi guverineri Gasinzira Gishinge Juvenal rwaraye rubaye ku itariki 11 ubwo ni ukuvuga n'ejo nijoro z'uku kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2025 kuko byemejwe n'umuryango we avukamwo mu itangazo ryashizwe ahagaragara riremeza ko Gasinzira Juvenal Gishinge yitabye Imana asa naho nta burwayi kuko yaryamye bisanzwe ariko ngo buje guca basanga yapfuye. Nta bindi birebire bigeze batangaza ku caba cateye urwo rupfu rwe, ari nabyo abantu nyine bagombye kwirinda andi majwi yose agira icyo avuga ku rupfu rwe bitandukanye n'ico umuryango we watangaje ko umuntu yararwaye yari muzima akaryama ariko bugaca yapfuye. Hanyuma rero ibindi wenda biraza kwemezwa n'abaganga icaba cahitanye visi guverineri Gasinzira Juvenal Gishinge. Nanone byaje kwemezwa n'umuryango wa AFC nawe waje gutangaza ko visi guverineri Gasinzira Gishinge yabashije kwitaba Imana. Bose ico bahurijeho nuko yaryamye bugaca yapfuye. Ubwo n'abantu bavuga amakuru atandukanye batangira gushakisha urupfu no kuvuga amakuru y'urupfu rwe bakwitonda n'ubundi abaganga barakora ibipimo urupfu rwa nyakwigendera ruzamenyekana. Ayo niyo makuru twari tugize ngo tuse n'ababamenyesha abantu bagiye bumva ariko bataramenya ukuri, ariko by'umwihariko twihanganisha umuryango w'abanyamurenge twirwaneho muri rusange n'abanyekivu abanyebukavu by'umwihariko ndetse n'abakongomani bose muri rusange. Nanone tutibagirwa kwihanganisha AFC yabuze umunyamuryango wabo akaba yari n'umuyobozi. Aha rero niho dushoreje ikiganiro twari twaguteguriye ku bijanye n'inkuru y'uyu mugabo cyangwa se gavana wadukuwemo kuri uyu munsi kugira ngo abantu bamenye iby'urupfu rwa Juvenal Gasinzira Gishinge wadukuwemo azize uburwayi bwasaga n'ubutunguranye kuko yari muzima. Murakoze, mugira amahoro.